ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, mayat tiyaw awis da Philip ken Norman anaam-amuta dito'y ilay maray. Wen nga rod, maray. Sakit nagtataer da pay, ken babaro da pay. Wen nga rod, ay na. Kasla imubing tiriknak, gaputa isuda ti kakuy-kuyog ta. Wen nga raw, sakit nag-sweet da. Nagtataer da. Wen nga raw, nagtataer da. Ala, agawid tan, maray. Kat makisinarak tamanin kadakwada. Inton addanton kwartata. Wen maray, ay na. Nukas kasano, adunton ti kwartata. Wen maray. Kat magatang kunto amin akayat ko. Anya nga'y tigatangam to maray. Agatangak iti pagpapintas kan pagpaubeng. Uray siya, gumatangak iti pagpapudaw. Ay! Sana dakas, maray. Ala, maray, pumanaw tan dito'y parkay. Agawid tan. Minda pa'y agmerienda, sakbay nga agawid ta. Nay, da kayo mati masabat ka o antibanang, nanatuyang, papananyaw. Ay kat, aglakwat siya Wan kwaraw, nagmayat nagpaspasyar. Gaputawan dag iti asawa yaw, pumanasyar kayo matay. Nagmayat to pay. Ay, nuada ni Uncle Mo. Ay, paritan naktaw, iti kayat ko apapanan. Uray ni badungkaw, di nakpalubusan iti kayat ko apapanan. Sa dino nga ro ti papananyaw. Dita kabangi bang abarangay. Ada friends mi ijay akasin nabat may. Ala, inkamin kwaraw, di kan manaktak. Chief Kwarog, adda nang ngagkwachismis may papan ka ni Antem. Uray siyak, Chief. Adamot nang ngagkwachismis may papan kadakwada kan nanatuyang. Ha? Anya ay day ta chismis. Kat no adda ka no ka-holding hands da. Ah, Babaruda ka no pa'y. babaraw. Ka-holding hands da antibanang kananatuyang. Kasta tinangagmi apagsasaritaan da diti barangay tayo, Chief. Pudno nga ta, Chief. Bakit damit tayo? Amudan ti madikan mayat. Bayaan nyo lat ta idaan. Unak no awan ka dito'y balay, awan tay. Apay ka di nga adda ka, Kwarog. Sip-sipu tam ka de, ti panagawid ka. Saan mo't kit di aantay? Naira na lang alimabasak. Kit nakita ka nakasilaw dito'y balkonyaw. Narabiyanak ka naggapo iti balay darigaor. Ay, nabanugak. Ay, ingkaman kit di agluto. Tauray dito'y kan balay amang rabi eh. Sige aantay. Adama sida ijay ref. Makaamukan no anya ti ilutom. Ayaban naktulatan inton makaluto ka. Unantay. Ay, wingayam. Talo tayo amangan. Iso anayunam ti ilutom. Ha? Sino ti may katlaw antay? Ni Marituyang. Napanla nagpulas. Kat umay to dito'y balay inton madamdama. Sige aantay. Sige, mangantayaw. Ay, nagmayat mo ti kastoya biyag. At dapay tagaluto tamaray. Ay, katuwen Mare. Ay, imbag tayo may ni Kwarog. Taiso tinagluto. Ala, mangantayaw. Ay, sus! Nagimasan ti sidaan. Adobo at chicken. Wen Mare. Ay na, naglaing ni Kwarog nga agluto. Kunamsa. Ay, gayam. Sa dino nga'y tinaturturong yu iti aldaw. Nagpaspasyaran niyaw. Di mo damagan, Kwarog. Alakit din, mangantayo lata. Antay, ayan nan nga'y tayo naglakwam iti baboy mo. Inbangkaw.
nagadukit din adamdamagam. Ayah, kwarog. Ayawanan bibiyang mo iti dayta kwaraw. Alakit dayn, mangantayaw, di mong dadaulan ti ganas mi amangan. Nagimas. Kwarog, sa dino ti kanayon apapapanandamari ba ng kan marituyang? Apay, di mo amaw na. Kat kukumari mi da. Saan da nga ruden nga umumay dito'y tersinak, iso ang mas daawak. Agpaspasyar da ka nung amain. Ay kat dumagas dalata kumaa dito'y tersinak. Sanda masangaw. Gaputan na patag kadakwada ti oras da. Kas ita, rimwarda manayin. Apay nga ta adidak isurot iti pagnada. Padahas mga ibaga kadakwada, nana, iti kasta, maduktalam no sa dino ti papananda. Jepot, dananabanang ka nanatuyang. Kita mo. Adda ka kuyog da lalaki. Adda yung aubing dagi jay ngam isuda. Nakasalabay da pa'y kadakwada. Tagityadan, umadayudan. Nenenenay. Pagturungan dan ngay. Kaslamat iti hotel. Ay, umay ka. Surutan tayo da. Sige, ibidyo tapay ida. Maray, ayan ngayon da Philip ken Norman. Ay, apaman ang naala dati kwartata. Kat kunada nga aguray ta dito'y paraangan ti hotel. Swerte ta talaga, Maray. Agasam nga ita agsubli ka data adoble ti kwartata. Wen Maray, isong adda sirbi na ti kanayon ta apanagpasyar. Tanasalaw ta da Philip ken Norman. Ala urayon tabiit idan. Takunada met nga agsubli da adagaws. Kunada met, asumrek tayo dito'y hotel. Anya nga iti aramiden tayo dito'y hotel, Maray. Basta kunada met, asumrek tayo dito'y hotel. Ay! Na, apay ang nagkatawa ka, Maray. I like it! Na, anya ti I like it nga ibagbaga, Maray. Go! No problem! I like it! Na, anya ti ibagbaga mo, Maray. Jepot, itay pala ang dananabanang ka nanatuyang ni tasangot ti hotel. Agkatawa ni nanatuyang. Kaslan naragsakmag. Anya nga tati pakaragsakan na. Huwag nga raw. Sampay mo ta nagsubli ti dua lalaki akakadwada. Ay, anya nga tadya inyawat da kadagiti lalaki, Rigor. Nga ron, paslamot sobre. Paliiwan taman ida. Aging nga agsubli dagiti dua lalaki. Nay, apay ngay, Maray. Saan meten nga agsubli da Philip ken Norman? Un nga rod, Maray. Itay tapay dito'y sango ti hotel nga agururay. Uray kumano imunag tayo pay, tadita unag ti pangurayan ta kadakwada. Ay, urayan talabiit idan. Takunadamot nga dalabiit kasarita da atao. Ti kano boss tayo. Un nga rod. Yam amudan to kano kadata ti bustayaw. Kat mabalain amang tedpay iti bonus. Sapay kumangarod ta kasta, Ay madubli lang arudan ti kwartata. Adda pa'y bonus ta. Ay, nagsaya atin no kasta, Maray. Anya nga oras nga agsublida. Nabayagtan ditaw nga gururay. Anya ka diti aramiden nyo adwa dito'y sango ti hotel. Ha? Adda urayan may security guard. Manon nga oras yo dito'y sango ti hotel Adda ka di daka sa panggap yo. Awan. Ay, awan, sir. Kapitan ti asawak ije barangay Kabildatan. Agarami dakit din iti dakas. Ala, pumanaw kayon dito'y.
Saan dito iti pagistambayan nyo? Adda nga rod urayon, may. Saan dito iti pagurayan nyo? Ala, pumanaw kayon ditoy. Masipgutan-tan dito, Chipot. Wan nga raw. Gapo iti pinagpalpaliw ta kada nanatuyang kananabanang. Saan ta na nakapasada? Kita ang tananatuyang kananabana. At dalat tayo ti sangot ti hotel. Pinapanaw ida ti security guard. Ngam nagsublida manang. Sabi ka, sit gantay dan. Kakasarita taman ida. Alaman rigor, intan. Asit gantay da. Awanan saan na kayo nasublian dagiti lalaki akakadwayaw? Kamali ti narami Joe. Apeng intedyo kadakwa na ti kwartayaw. Intaraydan Ha? Imposible, Awanan, niskam kayo, nana. Sigurado Imposible, Kaano nagsuwit da pa'y kada kamay, akas lakarelasyon da kamay, tanakasalabay da pa'y kada kamay. Ay nananatuyang, intaraydan ti kwartayaw. Ay, saan na mabalain? Ay, kasanuitan, marituyang. Awagan nyo ida iti cellphone da Ay, itay pa'y nga awagak ti numero da. Ngam, cannot be reached mo. One nga raw, out of order mo. Anyang out of order, nana? Saan nga raw da makontak? Coverage. Ay, awanan. Nayaw-awanan tay bayan ti baboy kaw. Ay, uray siyak maray. Ay, di pinaglakwak iti opat akaldeng ni badungkaw. Ayawanan maray. Nais kaming tansangag paisaw. Sana na-scamming, nana. Na-scam. Awanan ti kwartayaw. Intaraydan. Ala ka, antay. Paingamin na makihul-holding hands kay ti sa balay. Kat mo kasta ti damag dito'y kabildatan. At da ka nun nakakita ka da kayo jay ilay. At da yung ubing dagiti ka holding hands yo kininanatuyang. Ay, friends mila ang dagijay. Ang isudamat gayam ti mangitaray ti kwartame. Mayawaan na. No apay nga na pumanasyar kayaw. Wen nga rod. Anya matan. Na-scam kayaw, antay. Sayang ti kwartayaw. Ay naimbag nga rod ta saan dak nga insurot iti panagpaspasyariyaw. Ta mga nooray siyakat na scam. Ay, na-scamming kami nga raw maray. Na-scam. Saan na-scamming? Ay, basta, kasjay maray. Iso nga ita. Ay, agparparikuta kaun no pangalaki te kwarta. Takalding ni badong ko tay inlakaw. Day tantumat nga main ta naglaka kayo anamatay. Gapo ta nagtataer dagiti nangay ayo kada kayo. Namati kayong matan adagaw. Kunada nga agdubli ka no ti kwartamay, no agsubli ka da kamay. Kan agawis kami kanunto iti kakadwami nga agmiyembro iti dayta grupa. Isu nga ita. Saan kayon basta mamatpatay? Nang runa no kwarta ti pagsasaritaan. Ay, wan nga rod maray. Ay, agparikutak itan. Tawan maipakitakin ni badong ko abayad dagiti kalding na ngayon lakaw. Dayta itan, tidakes na. Ang mga notalyan nak ni badong kaw, manipod ulo aging gatsaka. Sana kalaad nga ipurwak. Ay! Pagbalinan nakaakampusaw. Wan maray! Mala. Sa ganaam day ta apagtang maray. Jakamaw na niya ti rumbang nga ramihidak maray. Kapampanaw ni Marituyang maray. In may imutang itibagas kan si daun na. Tanaybus kanot kwartana. Ay, kaslaag kapsuutak, maray. Anya nga rod ngay. Sana balikan ka.
Ta mismo a kwartam tinapukaw. Ngam ni Mari tuyang ngay, kwarta ni Kabadong tinapukaw. Ngamen, kaldeng ni Badong na dagiti inla ko na. Agunget latamot ani Enteng, Maray. Sa pulan na tibingay na. Ta isumot ti kaadwan anang pakpakan ije baboy ko. Isupay ti mapan mangala iti balangag nga iluto na akanon ti baboy. Sabagay agunget dagiti asawa yaw, tamasayangan da iti kwarta na iskam. Dagijay nga men nalalaki. No apay anam-ammo mi pay laida. Uray na am-ammo yo ida, basta saan kayo kuma nagpalukaw. Wen nga rod, Maray. Nagpaluko kami kadagijay natataer alalaki. Nakaumay ka mahet Marituyang. Adda ka di bagam. Ay, malidlid ayak ngamin, Maray. Takasanaw, daklagatad jay nais kaming kanyak. Uray siyak, Maray. Dakkel met agatad jay bayad ti baboy ko anaungaw. Sayang pay dagiti bambanog mi kan ni Enteng. Sayang ti kwarta a pinagpuunan me. Dagijay dua na tataer alalakay, Maray. Naragsak da nga ta iti naramid da kadata. Ay kat nalabit akasta Naragsak da nga uray mangluko da. Basta makakwartada. Ayawanan, Maribanang. Sayang tinaglakwak kadagiti kalding ni Badong kaw, tanais kamay. Naiskam, Maray. Saan ang naiskaming? Ay, sumula nga isumaray. Sayang pa iti kwarta. Ay, sayang nga talaga, Maray. Ay, santa la kuman na kundi pasyar. Tapno santa anaam-am mo da Philip ka Norman. Dagiti skameng. Scammers, Maray. Saan nga scamming? Ay, Maribanang. Awanan dyan naglakwak ka dagiti kalding ni Badong kaw. Ay, sayang. Ay. Awanan dyan naglakwak iti baboy ko. Sayang. Sayang na sayang talaga. Hindi na mauulit, Maray. Hindi na. Ay, sayang na sayang talaga. Ay, nanabanang kananatoyang. Naskan nga agsirib kayo, gaputaado timang luluko ita apanawan. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Sound effects, Junred. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.